Aqhebe nonwele lakhe aqhebe isikipha sakho mhlawumbe yabo ahambe mhlawumbe ayofuna noma yini negazi ngaba inkukhu ngaba imbuzi ngaba yini ahamba ayogqima kodwa kuthiwa umngcwatshwa komuntu uyabona ke mawungcwatshwa ngosemathunini usuke vele ungeke uzuphumelele umuntu angakuheha athi uzokuthwalisa akunika yona athi akunikeza isigubhu athi uyakunika ingakusebenzeli yonke ngoba wena uvalwe ngokwasemathunini noma kwesinye isikhathi thothi umuntu kuzothwetshulwa idlozi lakho thothi akuphumeleleki manje kuwena ngoba idlozi lakho lithwetshuliwe yabo ngenkathi wena uthi uzama ukuyothwala uyakolahla imali ngoba vele sewudalelwe ukuthi hlupheka into ebalulekile ukuthi umuntu alashwe mawelashiwe then idlozi lakho lizobe seliyakwazi ukuthi lenzeni likuphumelelise ngoba vele umsebenzi wedlozi noNkulunkulu ukuthi umuntu nomuntu aphumelele ingakho nje ngithi mina ke noma kuthiwa umuntu ufika sekuthiwa uyagula sezimshaya izinto seyagula unesilonda singalapheki izosilapha mina isilonda ngoba ngiya-understand ukuthi ukhona umuntu somewhere obulala lo muntu okwami kungenzeni angimlaphi umuntu athi omunye umuntu sekuphele imali akusebenzeke amabhizinisi ayawa yeyizwa ngami into efuna uyenze wena ukuthi lo omngcwabile noma lo hambe waya emndenini wakho wathatha inhlabathi yamathuna bethatha inhlabathi yamathuna uthatha idlozi lakho uthatha nini uqobo ahamba umuntu ayoyisebenza vele nizohlupheka ngenkathi uthi ufuna usizo kumuntu uzosebenzisa ukuthi vele ungcwatshiwe wena agcina umuntu ethatha imali kodwa wena ungayiboni impumelelo and ukhumbuleke abantu bamaqili laba bathi bayathwalisa benzayo banayo yonke inhlobo yokuheha umuntu mina nje umsebenzi wami engikwenzayo uyabona makuthiwa unenkinga ngezothando umuntu wakho sengithandanile naye nasebenza ndawonye nabhustana manje sekumele enjoy elisebenze kanzima sengiyaxabana nahlukana niya divorce fika kumina ke lapho mina ngizolapha ukuthi akho bantu bahlukana sebephila isikhathi eside ngoba ukuhlukana kwabantu sebephilile kuyibhadi lokho kukona kuyimele kuyibhadi ukuhlukana ngithi mina noma kuthiwa seniya kwi divorce ngeke mina uye kwi divorce ngikhona ngoba yinda umsebenzi wami ukuthi ngikulaphe yonke ingobhekene nayo ephoqa ukuthi awuphele manje umshado awuphele manje umendo indoda yayikuthembisile iyathi izokulobola iyafisa ukukulobola kepha ngenxa yokuthi wena kumele ulotsholwe ungcwatshiwe unebhadi unenkinga noma indoda ithi zama imali ayitholi imali mase kumele ilethe ngapha kodwa makumele yenze ezinye izinto iyaqhamuka mase kumele ilethe kina yenzeni fika kumina nendoda yakho ngifike ngenzeni ngilaphe ngeqaqe lento eboshiwe ngani bese idlozi lelo lithatha indawo uNkulunkulu athatha indawo ingakho ngithi mina noma kuthiwa khona abantu abathi bafuna ukubulala ngoba khona abantu abafuna ngesikhali khona abantu abadinwa iposition okuyona sebezokubulala abantu ngithi fika kumina ngoba ungabona abantu bekubulala ingoba kunabantu abakudayisa ngokomoya